So guys, mag-grocery may karon uban ang mama ni Mr. Mamalegya or ni GerBut. So mo siyang pick up on sa ground ay sa iyang apartment. Dami sa iyang mama. Kaya amo siyang ubanan mag-grocery. Hi. Yung mama ready na. Nasa 6th floor man gud ang iyang mama. Kami nasa 7th. Sinanaog lang yung isa ka floor. Mag-grocery mi. Ano ba itong uban iyang mama? Uban siguro. We'll see. Nag-pick up siya bottles kay baligya ko na mga bottles and ilabay. Hello, Mota. Mauban din siya. Uban iyang mama, mag-grocery. Sabi na mong kami rin mamalit. Pati ay si Mota. Okay. Going out na. So, mag-grocery me guys. Okay. Okay. Hello, Mota. Okay, so much guys. Bye-bye na. Yung kay Botelya. Rush in. Or sale. Du schrumpfst wirklich. Ne? Du schrumpfst wirklich. Naja, ein bisschen größer bin ich schon. Aber es sind keine 10 cm. Sila guys. Wala ko kasabot sa uban. Okay. Ich bin ja auch schon geschrumpft. Okay na. Aber das ist noch als 75. Was na mi guys? Dann musst du ungefähr 7 cm nehmen. Das ist aber Muna yung mama slowly kayo na naog. Dankeschön. Bitteschön. Du kannst ruhig gucken, ich muss ja erst die Karte holen. Happy pa siya sa iyong friend. Ito namin sa car. Ito ang bit-bit na botelya o sagbot man na guys o ang uban ibaligya. You are near here? Roman, someone calling you. Huh? Hallo. Meine Güte! Wo ist der Martin? Oh, kita sila silang yung friend. Sumunod si guys, bye-bye mo chuk-chuk. Wala ko na may going to the grocery store na Aber gut. si GerBut. I don't know, sa bit ko kasi sa iyo. Maglabay sa limit basura guys. Maglabay sa limit basura di ay. Okay. So kann es sein, oder? Maglabay pa may basura. Die anderen haben recht. Nur bei dir nicht. Yes. Aber da weiß ich ja, dass ich recht habe. Maglabay sa may basura. Jetzt automatisch. Das ist wie bei Mercedes. Eine baut auf Frau. Maglabay sa may basura. Okay. Basura nga botelya. Maglabay na may basura. Oh, that's true. He can turn. Maglabay na may basura guys. Okay. Yung basura. So, color coding niya siya guys. Green, white, and brown. So, this is white. So, hulog na niyo siya guys. We will try the brown. Brown? Hi, stop. Saleable. Saleable? Oh, Yes. my mother put it there. Brown. That is green. The green, oh? But it was green. Brown. Okay. Then, Oh. this is green. Okay. So, muna siya guys, oh. So, dito na ka, white. This is white. Hindi siya mahalin guys, so, labay siya. There are plenty of whites here. Yes. White. And this one also? Yes. White.
And I think this is saleable. Yes, it is. Okay, so dili na mo siya ilabay Put kay there. saleable. Put there. Oh. So, Martsa guys, bye-bye. Mama, chup-chup. Ay! Napaday guys, sorry! This is brown. 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 Napaday guys. Brown. Yeah. Brown. 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 And green. Okay, bye-bye Mama. Chup-chup again. Mamalegya ko ng botelya chance. Among gisundan, nagpulog pa og mga bottles. Siya guys. So namin sa grocery taron. Ang iyang mama nagsugod na og pamunit. Walid to. Kami nilinya pa mi. Dili lang kami guys ang mamaligya no, pati sila o pati siya. Guys, muna nga ang basura diri sa Germany or Berlin. As in, makatabang yun sa imo. Ayaw ilabay ang imong mga bottles. Kay mahalin yun. Tag-benching ko centavos ang isa. Siya guys. Ang iyang mama o. So good na o pamunit. Gulat pa mi siya nga mahuman. Na siya. May romantic ko. Kaya may GerBut. May kaadit na. Ano siya guys. So, hapit na siya na human. Ubay-ubay ang iya guys. So, marato. Bye-bye mama. Chup-chup. So, mga po so guys. Lagyan na po niya ang botelya. Slowly. Ang atong halinon ani. Okay. Pwede na kapalit og fruits o kaya gulay. Siya guys. You can see May mga every time. mabalik dira guys can do. mga bottles kay usay mag-abot sila kinahanglan makount sa Again. kuan ay hanimo sundan. Tulo gani na nga dapat mag-count sa there ay hanimo sudlan na pod sa mga to guys. Bye-bye mama. Chuchu. Sama na po so guys. Nangita ko kuan facial wash kay gadry na gigay akong nawong guys. So nakita ko ani Elcos. Ayan guys. Ay Over here is something it can be interesting for you. That is canned pig. Maybe you like to bring not bring. In the Philippines? We can also bring, but I only thought. you know corn beef is the best partner to cook the corn beef is egg. Aya. And they are so yummy. It is a problem I cannot find. Yeah, and I will put we will put potatoes. We have lots of potatoes at home. Jetzt haben wir alle klar super. Ich war auf der richtigen Fährte hier, aber hab's nie gefunden. Dankeschön. Yeah, we have lots of potatoes at home. I can put also potatoes together with the corned beef. So nangita siya corned beef, ang butong saon niya ang corned beef guys. So I don't know ang saon niya. Sa mo lang ito guys, nagpalit ko ani Elcos wash gel kay grabe na ka-dry akong nawong ambot na lang. Grabe na. Itom na kay ko guys sa tinuod lang, promise. Guys, guys, malamig ang close. Dali na kayo binag-usap. Kaya pang tama ka na binag-usap. Mas sketchy. Grabe kainit pero sa Germany guys sa Berlin. Kasi yung pasaje hindi ako magtitigangan sa likihan guys. Mura na pong kulay ito. Nakumura guys, huwag ka nang init ka. Grabe kasakit kasi ilang init yun. Nee, ist ja hinter dem grünen Hintergrund. Uran ko niya mga 6 Du weißt, was o'clock. ich meine, ja. 6 o'clock kung uran. Hindi, kung saan ay oras. Ja, ohne. Uy, 6:30 naman galing di ay. Init pa ako, 6:30 na. Grabe siya. How are you? Ako kung makaraan pa ako. Transfer ko 5 kilometers lang. So, alright, so guys.
Mamalegya.